Wala nyo na yung ko. Hindi bubble gum. Duman. Ba't kaya kasi nandinapo? At karing ko nakakakit ini pero balo ko banda Angeles kitang palengki kitang ating luluban kaya rin tang Manson. Balo ko dati magtindang mga yan ayan oh. Duman itang kulay green. Kulay green na nasi. Dapat makalagay kayong lunan na plastic mga yan no. Tingnan na ako lang green cup namoy ako makakay. Chroma key nung ali kakit sana ini. Nyaman niya itang bawo na ba ating balamong tindita ka panda na bulaklak, makanyan. Kaya ako tang yung presyo, magkano yung asaling ngabe ako. Pero di takya mo ini, pero kain eh. Yung kiyalagaan eh, oh. Karita kong balam, may nga nakarin nasi. Nyaman yan, eh. Hindi nanda sigurong kain eh. Siyempre, food color ang pong kain. Ayan, oh. Wala yung green, eh. Siguro tinring orange version kaninin, eh. Nung dinan may food color. Eh, balo ng food color lalagyan ito, na ano. Nung atin man mikibalo kaya kayo kasangkap na nini. Pag-i-comment. Aliwaya kasi texture eh. Basta-basta kay. Nakalo pa texture ng inangit. Hindi ba lamatin yung dita ka texture taram. Ay tangay naman taram eh. Tang makaya bala magaspang ya. Kumpara ketang kareng inangit. Kareng aliwang kakanin. Kareng kay sumanbulag ta. Aliwaya kay. Aliwaya texture. Yung bala na nung klaseng abiyas ini. Gagamitan da pero tingnan texture na balang malagas itang kay magaspang ketang kay na ning surface na ning kay nasi kuya nung bisa ako sali ka rin pisapisan ba natin makanyan eh bala mo uning ka rin yung pisapisan ba bala mo holy food kita mo na niremind ako mo po ta kalingon yun yung pamangan na ini king kapampangan awas da kanini duman ako balo ka rin aliwan lugar nung atin lang kita mo dakal salamat. Sana tuloy-tuloy ko ang manalbe at i-explore tayong Pampanga, ditak-ditak. Detang kahit mo, kakananta mo Kenny. Ang pong nanuman nga pupunta ng tamang lugar-lugar. Okay, salamat. Tuloy-tuloy ko mo kay support ang page ni Datang Ingaldo. Actually, profile yun. Datang Ingaldo, sumikat ta rin at pasikatan tayong Pampanga.